قشطه انا معاكم. هتسافروا امتى؟ النهارده؟ كمان ساعه؟ انتوا بتهزروا؟ طب مش ناسيين حاجه؟ السبيكر؟ طب انا جنب مور شوبينج، اخش اسال عليه؟ ماشي. مساء الخير يا فندم، اقدر اساعدك بايه؟ ايه السبيكر دي موجوده، ينفع اجربها؟ اه طبعا يا فندم، اتفضل معايا. واشوفك بين حين وحين لا بجد صوته قوي جدا وكمان صغير كده وخفيف، انا هاخد ده. تمام يا فندم. طب ايه رايك في دول كمان؟ عندنا JBL وعندنا كمان شاومي. حلوين جدا بس ده عجبنا. ايه ده، انتوا عندكم سوني الت الكبير؟ اه طبعا يا فندم. ممكن اجربه؟ اه طبعا اتفضل. شكرا. يا فندم ده سوني، نقدر نجرب صوته دلوقتي. طب خلاص انا هاخد ده. تمام يا فندم. هو انا ممكن احجز اللي هناك ده؟ اه طبعا، ويوصلك للبيت في خلال 48 ساعه. شرف لك.